قرار داریم در شهر کزان. برادران طلایی چطور داره؟ خوب هستید؟ اینجا بچه ها خواهش میکنم کسی که حوض تماشا میکنه در افیر یا بعدا افیر هم دید، ما باز تکرار میکنم 4 روز یا 5 روز در شهر کزان هستم در بدگی خدم، یعنی با وجان 88 بیایی همینجا، یعنی کنسولتاسیا تو اویدی محجزبونی بی پلاس انشاءالله و خدم هستم. باز میگم برای مردمی خودم و برای خلق تاجیک بچه های شهر کزان داخل دارم بسخای من یا که برسونه همین شخصای کدمش موی سر ندارم برسونه بگه که با وجون هست بیاید در این بدگی خودم سکیتکتون کنن زپیس کنیم و انشاءالله چی میگم کمک از جانب من برای شما برسه. ایتگ من رکلامش میکنم. الحمدلله رزولتات در سر خودم هست، اختون دیده شده. من هر روزه این در کابینت شونم برادر در همجا جای شتگی خودم برادر خواهش میکنم پکا من هستم بیایید چی بکنم سکیتکتون کنن. الحمدلله خدمت هستی امکانیت زپس داری بیا جراحی تا بگذارنیم همینجا. شکر پروردگار که قدر میکنن و بعدا مردمی شهر. سلام علیکم ورحمت الله. مردمی شهر کزان برادران مهربان، شخصی که حرمت عزت کرده حرمت کرده شده، یعنی در همین حالت بدگیمو از همه شما می‌ندارم. من بعضی محل شوخی و بازی میکنیم، بعضی بین دوستان در افیر خیلی ما را انسانیم اما در حیات الحمدلله جدی هستیم. انسان به خطا میشه، بعضی خطاگی پست بلند میشم در حالت سخن گفتن، در حالت یگان کار ببریم بد نشیدن هم هسته. بعدم الحمدلله هم زندگی پستی بلندی داره، به کمدی نمیشه. بعضی برادران یادش میگیرم قرضدار هستیم، بعضی برادران کار محبت کردگی هم طول پولشون دادگی هم نیستیم. اینکه انشاءالله همه ای جابجا میشه و قرض همه برگردونده میشه و پلوس این انشاءالله حرکت میکنیم که لقمه حلال بخوریم انشاءالله. خوب برادر عزیز، من در السلام علیکم و رحمت الله. من از سیلکه همین افیره در تلگرامی با وجن 88 میپرتم 2600 یا 700 پادپیسچیک دارم. با خدمت صحبت کردن یگان سوالو داری با واسطه سیلکه بدرو پراموی گپ زنیم. خدمت بعد افیره میبینی رقمای همین شرکت یعنی آغازمه در کامنتاری هست، میتونی بعد از اونجا بدروی زنگشون زنی هر خدمت که مثال میگه موی سرت کم است یا با سببای گوناگون مثال گپ نوراسایی ویتامین قشرتون میریزن، ریشتون میریزه، داغ میشه و بعضی جا یا که سرتون مقصد موج ریختگی همین سرتون هم میتونی خطانه یگون کسا تلفون میتی از 4 طرف صورت میگیره و همین شرکت هم میفرتویه. از تاش التماس بنویسه از نامی باباجان 88 تا شما را سکیتکه کنن. شرکت همین کلینیک هاش یعنی دیستویت کار میکنن در شهر اوفا، در شهر کزان که ما حضور داریم و در شهر سنت پتربورگ، دوبای، ازبکستان و گجو مسکو. در مسکو که باشه در متروی لوبلینو متروی لوبلینو میگم مختشتم در متروی بلاروس کی و نیکراسوفا برادر. خوب برادر عزیز خدمت که اگر باورشو نداره میتونی انشالله کارخانه ما مسکو بی من اگر که در مسکو باشم خودم با اون شرکت با اون کلینیک ها میبرم نشون تو میتیم و همچنین میتونی شما با دیلی پر این در شهر کزانم خدمت در کزان هستی بی انشالله چکو کنیم نشون تو میتیم یعنی کنسولتات شما بی پلاس بعدا صحبت کنیم سکیتکه خوبتون کنیم. بچه‌ای که من دستگیریش کردگیم بسیار شد الحمدلله میدونم که موسیقی خوب شون کردگیم یعنی الحمدلله حرمت ایزاد میکنن. یا ما پارت افتم هازی علیکم السلام و رحمت الله. ما هازی پارت افتم سیل کرده تلگرام میتونی پیوست شوی صحبت کنیم. در همه جا بعضی محل به حرمتی میکنن گپای پست بلند میزنن اما باید ما احتیاط کنیم. این مسئله ما ترکمنو انسان خوبن یا ترک نیستن ازبک نیستن، من نمیگم یا ازبک یا ترکو جزیران، درسته همین شخصایی که من همراه کار میکنم اینها ترکمنن به حد انسانای با تقوا الحمدلله انسانای با نماز و با روزه هستن که به حد در مسئله برادری و رفتی کارشون و سطح عالی کار میکنن الحمدلله.
بهت انسان‌های با صبر هستند. یک لحظه برادر خونه بمانم. بهت انسان‌های خوب هستند شکری پروردگار. منم که برادر عزیز الله برکتون تیکی حرمت ایزاد میگه سلام علیکم تلگرام در کوچو همین تلگرام ما برادر حساری بچه در استانبول نوشتگی در همین تلگرام بزدرو بابا جان 88 بزن 2600 یا 700 подписчик دارم بدرو آنجا همین سیلکه آخرون همین افیر و سیلکه آخرون روی کرگی همین افیر است یعنی که بدرو ایجا ما قبول نکنیم اونجا دباوید میگه دباوید که جا قبول میکنیم یکم سوال باشم پرامون سوال نکنیم انشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است تینجی برادر. خواهش میکنم قدم نگهداری در روی اکران گل بزنید لایک میشه و یعنی که آدما بسیارتر میدونم و صحبت خوب میکنیم. سلام علیکم بابا چه خیلی زنیم تیمو جوابتی. حکمت رو سعی محمد برادر جون همین تلگرام بدروی تلگرام بابا جان 88 همین تلگرام بزنه در همونجا جای پویست داره بابا جان 88 بزنه همونجا صورتش دادم یک چرب موندگی 2600 یا 700 подписчик دارم بدروی در همونجا سیلکه و خیرون دباوید که اینجا ما قبول کنم در پریچوز کرد گاب نیست سلامت باشیم. پریچوز ما سوچ شده نه برادر короче ما کموی سری بلند دوست نمیدارم. زیاده ما از 1000 یا 2000 آدم مشترک الحمدلله در این شرکت شروع کردیم ما موی سر چسبوندیم برادر زیاده 2000 توجیه در سرش خیلی الحمدلله در دوام این 7 ماه همکاری کردیم خیلی بچه‌ها راضی هستند. یارون کس نیست داخل شد. پریست که موی سر چانس میکنه نگه کنی برادر ای 70,000 تا 140,000 هم میشه وابسته به اون کلی سر است وقتی صورت میگیری شما از پیش از بر از این بر از پس رویشو میکنی میبینن وابسته به همه نرخنامه را میگن اما شما بعدا با ته نومی بابا جان 88 نویسه تا شما را سکیت کنم برادر یعنی بعضی محل همین خاکت کل شده یکون داغ زده یا یکون چی شده 20,000 میشه 30,000 میشه و هر خیلی وابسته کلی سرتونه. Salam. Alaikum salam brat, как вы? А вы тут? Вы здесь? Не. Да, сегодня сюда. Вчера. Как там Санкт-Петербург? Ну, да, нормально. Все нормально. Кто там сейчас работает? Там сейчас никого нет. Никого. А запись нет? Шагу будет, да. Salam. Теперь брат мой. Как настроение? Нормально. Alhamdulillah. Так, что, чай не пьешь? На эфир сижу. Все хорошо у вас? Да. Да, Аллах здоров.
Assalomu alaykum, brат. Aleykum selam. Bak, все хорошо? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Все хорошо. Да, здесь на эфир сидим с ребят. کلون هم شرکت اومدن الحمدلله برادرها میتونه نامروی واتساپ چی هوایی را نویسیم برای موی سر نویسم محمد رجب و فوز انشالله در همین کامنتر 904 604 904 604 85 70 فوز می نویسیم انشالله کمال فوز برادرم جا می نویسیمش کی چی نوشته گیریم سلام موی سر رنگی پیشی مشته باشه بله انشالله بچه ها میگم ها خودت سوم مسجد دزدیدی خور است خور راست الله لعنت کنه حرام خور سوم مسجد خیره و تهمت شنی دروغ عزت الله چی به موهای حاجی معروف نبرمد ولی معروف حاجی را 3 ماه شده 3 ماه ایمن 7 ماه شده صبر کردن در کبر سلام علیکم اکای حاجی نمره قاری فاروق در خورشیده تهجیلان کی عبیدالله تیوی برادر جون نمیدونم اون قاری فاروق رقمش کی بابای لنگری رقمش بدونی بابای لنگری زنگ بزن همه باید بدونن سلام علیکم اکا موی سال زی بدایت سلامت باشی سلام علیکم کارو خوبه همه تینج الحمدلله شکر پروردگار فضل خدا خوب تینج اکا ای خودت تنوکه کی اولی هول میبرو نه برادر اولی میبرو یا برادر اولی 5 ماه گای پیشه در 1 سال بستنه بید میشه نگه کنی همین درختو را میشونه وقتی که شونده قاق میشه چپا میشه ای ریشه که برمدن گریم اهمی ریشه 5-6 دانه میبروی یک ریشه 5-6 دانه درخت یکم درخت سبز میشه با ایویخش میبروی ایویخش هم خیلی برآمدن میگیره اولی میبروی برادر اکا از من خفه نشو اکا همون بلاگیره میگم الله لعنت کند همونای میل اکا خدا حافظ الله هم ما رو برای روز هدایت کنه نگه که عزت الله برادر جان عزیز که همین بلاگرایی که نسبتی مسجد گفتن در تمام یخیرش در دهنش بوی میبخشه شیر میکرد گپ زدن مایلش گپ زدن خیب قپیدن پرس موتور گرفتن مسجدی بابا جان چی مسجدی بابا جان حرام خور گفتن مایلش زیاده از 50-60 بلاگر گپ زد همین ساعت توری بسیار دیگه همین یوتیوب هم میزدی هم دوره هم خیلی میبرمد اما وقتی مسجد ساز شد جابجا شد الحمدلله زیاده از 50 چند نفر میخوند جای مسجد 5 وقته جمع خونی جای مجلسگاه علماها همه طرفه یک تای همه به خاطر خدا چویا بار نرفت که این بابا جان حرام خورده یا نخورد آیا همین مسجد چی شد آیا همین سومی جمع کردگی برادرای تاجیک چی در همون صفان آورد گیجا شد چی کرد یک بار نه برای که گپی خودشو پراتیپ خودشو میبرمد امروز چیکار میکنن همش میگفتن بکی ما خطا کرده بودیم و یا نمیخواهم بابا جان سفید شه با هم خاطر این напиши пожалуйста номер Баба Джон начальник, короче, поднялся конкретно. Да. Костюм, брюк. Ассаламу алейкум. это наш брат Кемаль Как у вас дела, братья? это номер пиши пожалуйста здесь спрашивай номер алейкум салам حساری بچه در استانبول ساز می نویسم برادر جان می نویسم انشالله یک لحظه
با هم خاطر برادرها من یگان شبت نمیگم. میخوام که از برای خدا بخیزن برون، از برای خدا یک بار برون همجا را ببینن چی گپ است. فقط با خاطر خدا یک بار ببینن، با خاطر خدا سیام کنن، برای که در وقتش سیاه کرا آواز سفید کنیم آش شرمنده میشیم. میگن کو پسی پادشاه غیبت اهمیت ندیم. ما الحمدلله اهمیت نمیتیم خواهر، اما تلگرام تا نیافتم. بابا جان 88 بنویس. سلام برادر. علیکم سلام. بابا جان 88 میزنید 2600 یا 700 تدپیس چیک دوره برادر عزیز. Risk a like money. والله ریسک لایک مونده. و برادر عزیز کدمت آغوزمه در سراغ خرین رقم نجا کبود خاطی نوشته که آغوزمه پریسات کوالاس 904 604 85 70 این هم رقم قطعی واتساپش بنویسش. از من بابا جان گفتن فراموش نکنید. این رقمش در پایین مونده. علیکم سلام را دکتر کاگو. سلام علیکم. اکا سوال آخران ای پشتی سر موی گرفته با پیش سر میشنونن پشت سر تونک نشه. نه برادر جون، پشت سر یگان چی تنگ نمیشوه. این اکا خداوند خودش همچنین معجزه آفریدگی. وقتی که همین همه کنن یا تا میمونن یا تا میگیرن اتوماتیک هم دیگریش غوث میشه. ای وقتش بوم برات تو بگم این نمیدونم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. ما قد شما صحبت کردیم نه اکا؟ لابای؟ همین ساری قد شما صحبت کردیم. بله. آی آواز تو شناختم. خوب هستی تیجی نازی؟ میشناسی آخه مورا. شما بلاگر نیستی؟ بلوگرم. تمام. بلوگری میکردم من درام یکاترینبورگ بسیار آدم‌ها یاردم میدادم وقتشتا. اول در مسکو بودم. الله مشکل توسعه کنه. ما هم در سفر مکه در جمعه نرسیم. من از دین تاجیکستان فرمادم. در کازان ولی روز میمونیم برای رکلام موی سر. بعد ایت چیکار میکنیم ان شاء الله چی میریم؟ با مسکو میریم. من گفتم اگر این برادرها ان شاء الله یاردم کنم منم دیگه ویدیو خوب میکنم باش مورا دستگیری میکنیم. چی مشکلی داره اکا؟ هم مشکلی همون شد که برادر بابا جان در اینجا خیلی نموشان نمیگیرم. در همون طرف رسیده ساختوروی قدرتی کاروچی گرفتن همون کارا کردن. ما اومدیم یک خیلی ما материнский чикати хона гирифта будум дар ҳамон Россия як дачада гирифта будум камтар қаздор шуда гирифтам аку гудаку майда мисол модарам камтара бемора ҳам кор мекунад бо ҳаму оилам мисол омиладор намешад мисол ман ратунисам кор кардаги пули ҳамаро плачет кунам ҳозир худам Истанбул бо қарз карда Қазоқистонда будум. агар будум бародаром медонам дар Қазоқистон будам через Қазоқистон романишдо ки полни документора адмирует кардам полни коғаз дагам коғазам ҷо нишон дагим видеодоли бо мепархонда ба сабаби воинский учёт намудан хай фаҳмиди ака бо қарз кардам Истанбул омадам бра. Истанбул омадам иҷа да бародар файрод кард ки биё кор мекунам ман уҷа чанд сад доллар расход кардам. ба Истанбул омадам вай неста пул неста ҳар расходи калон дора. омаде ӯ бародар дига Анкарада буд дига занг назад. ба бародар рафта га бародар тоҷики худмон рафт гирифтак ма аэропорт тоҷикои худмон ёфтам гирифта овардан амҷада акои ачанд кор кунам ина кор гуфтесам бо мақсад кадоме боша ҳамин мардак буд возможно доша ҳатто қарзам битям мисол ман 6-7 моҳ ҳамин чира камтарак ёрдам ки ман плачи кунӣ хонагиҳоро ғам натиям. мисол медонӣ ки агар плачи накунӣ банк мебия полни мисол чанд қе расходи кардагӣ мегира мера. чанд сумай? ака ман обши 500 000 қарз дорум. خیر بده خدا نیست ان شاء الله میکنیش. ака ҳамаи бай ман дакор неста ки ҳамаи мана ёрдам ки агар он су ёрдам ки пердаплата кунам ки мақсад то кор бомадан худам майда мекунам просто возможно 5 моҳ шудаидам хеле ситуация дай ман ака 5 моҳ шудай меки ман ягон каса муроҷиат накунам ака Исфандиёда буромадам гуфтам ака Исфандиё гуфтам хай проблема дорам брат Тоҷикистон рафтум чанд қа истодум бародаро хай
گفتن که یک کمتر صبر کن کار کن یک خودت من گفتم خودم میتونم یا حرکت کرده که نشد برادر مجبور شدم شما شهروند روسیه بودی؟ شما بابا شهروند روسیه بودی؟ شما شهروند روسیه بودی؟ برادر ما رو نمی گپ خبرشونو باور که قطعی نمی و این بلیت موفقت نگردونیم در ایرپورت گرنگ نکنن. برادر اکی گپور ما در اینجا گام نزن تلفن کن با قطعی صحبت میکنیم نه مقصد بیت چی گپ شما شد شما یا چی رو طور وعده شده که دادم که مقصد ما هر مشکلی با من دینا شما گفتم که دینا من اسفندیار پرتو من گرفتن ثواب 600 دادم داش اسفندیار رو باور میکنم دیگه من احمد ندیدم چی گپ است رو گوش نکردم اسفندیار برای کو که در سفر برادر بودم اون من مرا پدیشکا میکرده که اسفندیار با خاطر گفتم سحری که شغل با مسکو برسم ما شما را زنگ میزنم ان شاء الله صحبت میکنیم حرکت میکنیم بقدر ان شاء الله امکان شما را کمک کنیم ان شاء الله برادری عزیز الله یک برکتون تیا الله مشکل پیدا کنه دوستای عزیز اگه یک دستگیری میکنن به خاطر الله با ما هم مردم موجود خودمون را به حد دم یکتریبورگ خودم دستگیری میکردم مقصد همون کارهایی که انجام میدادین شما مثال مردم را یاردن بله میکردین ما یا دم شما را یکتریبورگ جو میدید من با خود هستم شما بلاگر نیستی شما بسیار کارو خیر میکرده یعنی درست که پیش نیازمندان میرسه ویدیو میکرده من یاد دارم ویدیوتون رو دانلود روزی که یوتیوب کم تماشا میکنیم یک شکل 15 روزی قریب در وقت نه دی نفر اومدم بله اکی سلام علیکم باشون باشی شیر الله از تو روز باشد مقصد کسی نگاتیو گام میزنه کسی نمیزنه وش الله حسبنا تو الله شاید و نعم من هم الوکیل گپو میزنم که میگم تو هم قطر مقصد من بسیار ما یاردن میدادم که در این تیک تاک ویدیو ما پارت افتم خود همین قطر وای میکرد باور نمیکنه که من همین مشکل دارم اگه دوستایی که مرا میشناسن در یکترینبورگ در مسکو خیلی من نورمال یک از 500,000 400,000 مشت کار میکردم من یگون بیزنسمن ام بخیر برادرو که کم کم کار میکردم خودم سمازانی داشتم من گارین آدمای یاردن میکنم برادرو که اگر مرا ببینن ویدیوی مرا ببینن неужели мана бовар накард ки ман дар ҳамин положение омодагӣ ҳастам медонам ки ман ҳамаи таганс гирад мешиносам одамои бизнесмен мешиносам ман чӣ хел мегаштам чӣ кор мекардам чӣ корҳо да анҷом будам видеои маро просто аввал надидаи сандак мақсад ки 288 просмотр гирифта ва чӣ мешавад 288 ягон кас даже якаку нол ҳамихе истодагии фамили худ я انشالله одами آقا جان дарход به кардам تشریف ما бародарои екатеринбург бародарои мақсад бубинанд мешиносам моно انشالله آقا جان به تشریف الله خب برکاتی الله الله از مشکل شما تو روزی آسان کنه باشه بابا جون خوب سلامت الله باشی خیرت خدا سلامت برادرم باشی میشناسم گفتایی سلام برات میشناسم اکی بابا جون سوی خدا اکی بابا خیرت جون الله شما مشکل تو در جای بهتری نکو کزنده این ها ما در همین جای امروزتیش همین شرکت آغازمند کلینیک هم جراحی هم جا اومدگیم بله ای بهترین کار کسی اکی باید زور میشه میکیم اگر ویدیو کنیم منم سر سخشی باید به کار نمی‌کنم. همه خب اکی بابا جون بلاگرها اکی بسیارن الحمدلله لبه چه بخش گفتی چیزا که پیش оптон калонай оп дар ютуб калонай шуморада каналои ман майда коротки видео мекунем 200,000 1500 2000 5000 100,000 хали мегира а канале ки вақти видеои калон мину просмотр майлам кам мегира чӣ кор кардам дар бора شما شورتون اکتیوی شورتون نسبت نئی ویدیو کلام بسیارتر است ما از یوتیوب هم افیرم اکتیویش خوبتر نسبت شورتس و ویدیو کلان ویدیو کلان میگیره کم активи манам зура як я медурам ку 200 300 одам то 400 одам я мебурам якним аз 2000 одам медурам ки ман ягон хеле гап намезанам да активи соз аз начинам بله بله این خوب است این خوب است. من اورا که از این وی پی ان شده بسیار برادرها وی پی ان نمیفهمن نمیدونم با اون خاطر او کانال نمیتونن این акай ки бо вуҷуд шумо ман аки рости ягон ваи надорум ва хеле надорам он каста канали худи зури бад буд хеле просмотруш حاضرم سوزه الحمدلله صبر беҳад хуб فقط صبر و صبر خایب نمیخوابیم اکادونیا کسا سیاه سفید کنیم تا پرسموتر سوزه برای که دردی سرد میشه تیری حقیقت آسته آسته میره اما با منزلش میرسه ҳамин бародароне ки акай ки лангариам задак ба дигар блогерое ки буданд ҳамин тамо акай сада ҳамин блогер рӯй кард ман ҳамин хел тасмин гирифтум ки ман агар дар канали ман намегирад просмотр барои чӣ ки канали ман дилини видео просмотр намегирад ягон блогер бошад ки мақсад худаш бура ҳамин видеои маро бимона гап зана
мегум ку иншаллоҳ акай бобоҷон мегӯ ки ҳеҷ кираку ягон инсонаку дар ин экран бимода гап назана, ягон инсон мушкил наша, чита шуда одам маҷбур мешавад мебурад. Ман муддати 5 моҳ мешавад ки ҳамин азобай мисол мерам мебинам аҷа намешавад, якамдар кор мекунем, бурӯӣ мекунем, чанд қабул агар мисол аллоҳ гаҳду бародардар, агар ки аллоҳ санҷиши мушкилӣ дар рӯи банда неора, банда масти бад мешавад, худоро фаромӯш мекунад, хиёл мекунад ман шулм не бояд организот ҳамин раҳе ки меравем мисол мегем ҳамин хуҷам ба душанбе пасту буланд пеш ҳаётам худаш ҳамин хеле пасту буландӣ дорад. хуб аҳамияти бародарҷон иншаллоҳ хуб ҳамааш мешавад. фақат дуо кунед. бобоҷон морам алҳамдулилло ки ягон хеле корои бад нестум, фақат дар роҳи ростум, ягон хеле корои гӯем ягон вай кунум. Ака аллоҳ санҷиш мекунад, дар санҷиши аллоҳ ҳамавақт пойбандем. сабр кардем дар кор, аллоҳ мушкилитро осон кунад бародарҷон, беташвиш, аллоҳ хайр диҳад. саломат бош ака бобоҷон, 2 рӯза 3 рӯза сабр мекунед то маконтонро хушро Умеем, иншаллоh, умеем. Москва омадам, обязательно зам медам. Ман казан омадам, казан иншаллоh ба миём. гап нест ака, видеота ман худат видеои худта иншаллоҳ репост ёрдам мекунем, манам дастгирӣ мекунам. Худо хайр диҳад бародар. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. хуб Ака шумо букше ки ман инҷа буромода наметавонам ба фикр. хуб бародарҷон салом алейкум. Шахсое ки нисбати муи саргавм мезади бародаро ин рақамҳо дар поён навиштагианд, ҳамиҷа бигиред зангшон бизанед. яъне муи алҳамдулилло мебарояд бародаро. организми инсоният ҳар кадомаш ҳар намуда якас тез мебарояд, якас дер мебарояд, аммо ҳар ҷониб дар давоми 12 моҳ васнанавид мешаванд. тезам барояд ҳамун хеле дерам барояд ҳамун хеле 12 моҳ. фақат сабр канда куҷоида расидед. ман ҳозир дар шаҳри казанам. бачаҳои шаҳри казан кадмед мешиносем, медунед. яъне мӯи сарту ба сабабҳои гуногун кал аст ё ягон ҷо мисол мегем мӯи сартон рехтааст ё рехта истода, бихезед биё иншаллоҳ кӯмактон кунам. хуб нозанин пеши хонатонда куҷода расиди? пеши хонатонда салом салом. чи фарзонаи шералӣ ҳамин занҳо ҳамин чи бо шумо гапи зиёдӣ заданд чи аллоҳ ҳидоятон кунад. ҳарчи накунем модаро биё хафатон накунем. аслан ба сар ба сар шудани худ аз ҷоҳилӣ аст. Tojikiston va как бы? Нормально что? Что, какие новости? Что спрашивает, брат? Волос спрашивает, я номер сказал. Как в уходе я сказал, долго без долго. Кто-то есть в Казани? Спроси, ну кто в Казани? Ёшида. Хуб бародаро да кадме да ҳамин шаҳри Казани пилус моне, шаҳри Казан кадме усо я пилус моне. бале бале кадме агар ҳаст ҳамҷа бинависе ёшида бо ака боҷон бале беҳрӯз муми бачаҳои шаҳри Казан ҳастан ҳамҷа. доктор Айгар саломат бошед доктор Айгар. Ягон кас нест? Когда это начинается? Процесс операции. Примерно. Сейчас идет, но... Ну, я понял, которые это придут. 13, через час 20. А как бы шуму доктором? Бали, ман доктором. Ман доктором. Сейчас я узнаю, во сколько точно придет. Скажу. Devlet olmayan da. Devlet, kim devletin neyse de. Biraz. Bak, tersi değil mi? Doğru. Bak, bu
Сейчас с Максом, вот, с Чернов, короче, поедем в эфир. С ними можем эфир делать. Как Врача так даже, вот врач приехал, который Да, в Санкт-Петербург. Ты Санкт-Петербург. его знаешь, да? Ты с ним встретился? Да мы были там же. Да? 2-3 раза. Видишь, уже вас, смотри, какие пересадки. Покажи его. Вот волосы как раз вот. А? Бетер, бале бародаржон. Вот ман нишон идем доктора. Идем-ка сюда. Идем. Идем, поговорим. Вот это 2 человека интервью берем, да? Идем туда. Давай лучше так пока. Да, давай я покажу. Вот это 2 человека. Да. Как вас дела? Как настрой? Как здоровье? Который работает в питерской клинике, там делает пересадку волос. Кстати, он сам тоже сделал пересадку волос, он тоже высыпал, как мы. Мы имеем в виду Бабаджан, и я тоже вот пересадку сделал. Это телефон. Сейчас они показывают, как у них были, то есть раньше как были, сейчас как. Да, давай показывай. بچه‌ها نگاه کنید چه سرشون کال بود حاضر مهدار شدن این هر دم دکتر رو چون اپراسیون میکنن این دکتر در خود شهر چی سانت پترزبورگ کار میکنه Алло, вот у меня как было раньше. این ها بچه‌ها نگاه کنید چه خیل بود این Раз конкретно. کال کانکریت نه این حاضر ببینید راز نیست هست Сейчас уже سلام передаю вам доктор говорит, тоже как было, то показывает. دکتر مویسر بله محمد سلام так то доктор دولت а у вас тоже был нет или вы красивые были У нас врач, который работает именно в клинике Казани, короче. Здесь главный врач. Все вопросы по Казани ему, короче. у вас лысый не был да вы так красивые да не как мы искусственные Ну и свои волосы. да Но уже сколько? Минимум где-то 1500-2000 человек он уже волосатым сделал. Все давно работает, газует. Опытный врач, кто в Казани, волосами проблема. Не бойтесь. приходите Пишите. Помогает. сегодня сколько операций брат 3 да это таджики какое время час сказали да Два брата с Чернигова. ما دارم در شهر کزان انشالله همروی کمال брат Не покажет себя, короче. Здесь не каждый человек себя хочет показать. Волосами тоже я конкретно красавчик. Скажи, брат. да нормально кстати не бабаджон доктор Акушер говорит. говорит Знаешь, что такое акушер? я знаю они говорят ты что за доктор я говорю фельдшер говорит нет акушерка Четко, брат. بابای کل خوبی سوز الحمدلله خوب هستیم اینجا برادر عزیز انشالله ما بعدتر افیر میکنیم در حالت جراحی بدروی تماشا کنیم حالت جراحی انشالله خوب брат это конкурс когда проводим это вопрос 20-го, иншаллах. 20 да Да, проводим 20 да Ну вот как ты будешь в Москве, я хоть сегодня могу это сделать, брат. Но ты в данный момент мы в Казани, да мы должны приехать в Москву, там полностью список сделаем, людям покажем и полноценный эфир сделаем. да 20-го, иншаллах. Ничего. А тех людей, которые мне написали, как там? Ну, то есть мы сначала их имена пишем или как? У каждого человека у нас в базе есть имена. Имя, фамилия, номер телефона, сколько он и когда сделал операцию. С 1 июня там было, да? До Нет. 1 мая. Да, там. Вот кто вот за это 2 месяца у нас сделал пересадку, полностью список сделает. И есть специальный барабан, туда закидываем. И от этого, иншаллах, Бабаджан выберет, кто Иншаллах. поедет в Умру Хадж. Иншаллах, я Плюс к этому еще призы. Бесплатно пересадку можно выиграть, 70% и 30% можно выиграть. Плюс к этому 5 мест по 10 тысяч рублей и 10 мест по 5 тысяч рублей можно заработать. Что для этого надо? Вот в странице Бабаджана стоит пост в Инстаграме.
Туда лайк надо поставить, комментарий любой написать и желательно репост сделать. Иншалла. Проблем нету. Иншалла, Иншалла. по-любому. Здесь вот как раз вот 15 человек, один из этих призов можете вы выиграть. Иншалла. Иншалла, да. Пустого места 10 тысяч рублей заработал, что по кайфу уже. Правильно, брат? Скажи. Правильно. برادر بعدتر ساعت یک اینولو انشالله یک بچه توجیک میاد حالت جراحی ما حرکت میکنیم به شما نشان دهیم الله نگهدار السلام علیکم و رحمت الله